Adventurous nyutrap offloaded kan penlong ka food edition of 4x4 challenge haka nyawat pratrik ubnai risau arhajar arpoar. Habakran sikilat pathai khubor hasilong press club haka khan riutrik mentau ubnai nailur arhajar arpoar u president joka ahor uba Damien Umdor ulayat hu uba yakani ka jingya kop un penlong hakar sati pa kabarun hari bhoi district. Uba Umdor ulayat hu uba ka bayrung kanlong Hendriu Hajar sanspa eki kali ki bamdon kamban snapen bha bat khatwe hajar ki kali bahapan snapen bha. U General Secretary jangka ahor uba Ferdinand Jarin ulayat hu uba kinu ki job hakani ka jingya kop nya kali kin sajid bande yashim banta haka rainforest challenge kaban salong ha GOS banyo rong shaki international. Adventurous penyutrap off-roaders keba kajing biasa tunat jingi kalong banyelek kai yaki kali ki balong bagi khot 4x4 tak pareng keba ngi yelek yaka off-roading tengi laju ngisi kani ka klub jingi ban penslur yaki ni yakani ka sport tengi pelong yakani ka event jingi kani ka ahar 4x4 off-roading. Teknik sin monta, kenik sin ke basau, nak ada pelong menjual license, dia hanya nu covid, kelam covid monta asnam ni kelam yok banlek, dia monta ban ikut ban itu yang ya fi baru, bangin sepelong yang ya kenik 4x4 event jengi, akan nyobat ke praterik janggu benai Oktober, dia ya wear ya baru, tiba dan ya kenik juk kejengi sunat. Hakainya kali yang kali banyalit nak kita ni mau nak cakap baik bagi kali kemlan ya wer ya baru berpinjawan te ki bayrong ya ki ngidan ar kategori ke stock kategori bat ka modified te ka stock ni sim bayrong 2000 sanspa bat modified karwe hajar ke bayrong te ya wer ya baru kipat baru kila menon PK ngim sim bayrong ya baru kila bandung mana berkau bandung PK kila bandung. Kau beli sibun deh dan ni isu dan ini sekretari ini Pak Ferdinand. Te ngaruh kumbanga penbut ya ke baik presiden yang. Bahkan ni kalau kasin ke basau kum ke club ni penlong ya kan ni ka 4x4 off-road competition. Kabanlong hakan yo pratarik jong Oktober. Haki Arsnem ki baladap ngim semla yo ban penlong ya ke event namar nakadaw jong ka covid te hakani ka sin ke bamenta don bok bangi layo lat biang te ngi kerpat ni pajba kumbala kerpat presiden bakin wan ban petkai kani kadi ka way ka sports ya ka banga tharai bebun nangi ngilayo i ki TV nrai ban ong ban yo i live ka kham ngatharai kadang kham duna tinggal lale license mensua bakan ni kalau sin ke basau but menta ni expect khambun ki kali ki bania compete akan ni competition banyak ki way pat kisnam ni don ar category modified but stock category ya kaba kinhab ban yakun ya ki tracks ki bangi ngi lapen crack haka cloud jong ka khar satipak kani kajing nya kali off-roading kalong baik purely kebadai haki caka ki ba koram ya ke ba omdon surak ya ke ba ki haban ya lingba ya ka ya ka keti ya ki mau bat ya ki trak ni laksna ka takurukom ba u driver bu co-driver ki hab bakadon ka challenge akmat jong ki obstacles ya ka ba ki haban complete within the specific time ya ka bangi labu each track te hakani ka sin ka ba menta kandon santli ki track ki obstacles nak bentak modified but santly nak bentak stock category but ki driver but ki co-driver hakani ka jingel kai ki de banglong mentally fit namar baki kali kinyat bet haka 4-wheel drive 4-wheel low umdai dang uhairu 4-wheel low ka bamut ka speed kam down henry ki yat suki la dakadon kanu kajing sakut ki don ki recovery machine ya ka maki ki la pendat ki kali jongki ki haban le self recovery but lada required lada don come baki mlachu ni don ka facility ya ka bangin saban recover ki kali jongki but ki driver but ki co driver ni kumbaki long hakipor ki beladap ki long ki discipline
bat hakan ni kasin ke ba mentaru ni kermen bakan long tah